Mogamisi o hlahetse Kimberley, Northern Cape, moo a qadileng dithuto tsa sekolo teng. O sebeditse jwalo ka mosuwe le toloko lekgotleng la dinyewe. Ka lemo sa 1979, ke teng moo a qadileng ho sebeletsa kgaso, moo a qadileng Bob TV, e le e mong wa baqolotsi ba pele ba ditaba. O ile a sebeletsa Radio Metro, a bala ditaba ka SABC 3. Leloko la hae le re le ka thabela ha ka hopolwa ka mokgwa ona. Ne le motho o very fela o ikokobeditseng, a rata mmereko wa gagwe thata, a bua dipuo tse tharo sentle, a bua Afrikaans, Setswana le English as batho ba ne ba starta broadcasting mo Mahikeng. Ba sebeditseng le yena SABC ba re mosebetsi wa hae e ne e le o kgahlisang. Mogamisi no bona sina nako e a reng ga le mo tirong a ba bua ka dilo tse dingwe tse di go thoko go bontsha gore o nana lerato le le tseneletseng thata la tiro ya television. E ne se motho wa diphoso, ga se nke re buile Mogamisi re baakanya diphoso tsa gagwe. Bogolo o ne a ruta bosetla bošweng thata mo mererong ya television. Re Mogamisi o sebeleditse SABC Northwest go tloga ka April 1994 go fitlhelela ka June 2015 mo e le goreng o tsere matsatsi go ikhutsa, and o e bereketse ka manantlhotlho. Mogamisi o sia mofumahadi, bana ba bahlano, ditlogolo le ditlogolwana tse 10 le bana ba bo ba supileng. Selwane Gagau, SABC News, Mahikeng.